National Institute of Statistics of Rwanda igereranya ko imyaka yo kubaho ku munyarwanda ari 67.8 muri 2020. Zarazamutse cyane kuko mu 1978 igihe cyo kubaho yari imyaka 46.4. Buri kimwe kwisi kigira igihe cyo kubaho, kiravuka nyuma y'igihe runaka kigapfa. Reka twibaze byisumbuyeho cyane, none ubwisi yo umubumbe dutuye izabaho kugeza ryari? Ubushakashatsi bwerekanye ko isi izabasha kubaho mu gihe cy'imyaka miliyari 7 na miliyoni 790. Kuba isi imaze imyaka igereranywa na miliyari 4 na miliyoni 500, ubushakashatsi bugaragaza ko isi izarangira hagati mu myaka miliyari 1 na miliyoni 750 kugeza kuri miliyari 3 na miliyoni 290. Izuba ubwaryo rimaze gutwika 1/2 cya hydrogene rifite, ariyo ituma ryaka, kandi kubaho kwaryo bizarangira n'imyaka miliyoni 10. Izuba rikaba naryo risigaje igihe kitarenze imyaka miliyari 5 na miliyoni 500, rikazazima rikaba nka zimwe mu nyenyeri zitwa white dwarf. Menya TV twagerageje kubashakira amateka yose y'isi, uko byatangiye nuko ikiremwa muntu cyaje kwigarurira uyu mubumbe. Niba uri mushya kanda subscribe kuri YouTube channel yacu Menya TV, ugume ku ruhande rukungura ubwenge buri munsi. Mu gutangira, reka dusubire inyuma cyane mu bihe. Mu myaka miliyari 13 na miliyoni 700 ikizwe ku izina rya Big Bang cyarabaye. Iturika ryabaye ari ryo ntangiriro y'isanzure. Kubera ko tutari kuvuga cyane ku byabaye mbere yuko isi baho, reka twihute cyane mu bihe. Tujye mu myaka miliyari 4 na miliyoni 567, ubwo agacu kari kameze nk'umukungugu mu kirere kagizwe na atoms za hydrogen na helium. Inyenyeri imwe yaturitse bituma hatangira kubaho kwiyongera muri solar system, ariyo mibumbe igaragiye izuba, niyo yabaye itangiriro y'isi. Mu myaka miliyari 4 na miliyoni 500 ubwo isi yabagaho ntihari ahantu haturwa, aho kuba amazi atemba, isi yose yari inyanja y'umuriro. Ubushyuhe bwageraga kuri degrees Celsius 4700. Mu gihe izuba ubwaryo rishyuha ku bushyuhe bwa degrees Celsius 5505. Aho kubaho ikirere cyiza, ikirere cyari kigizwe na nitrogen, carbon dioxide, sulfur n'indi myuka ihumanya ibinyabuzima. Aho kuba ahantu hakakira ubuzima, ahubwo isi yose yari imeze nk'igikoma cy'umuriro. Ahasaga mu myaka miliyari 4 na miliyoni 400, umubumbe muto ku kigero cya Mars witwa Theia wagonganye n'isi, bizwi nka Big Splash cyangwa Theia Impact. Nuko ukwezi tubona kuravuka gutewe no kwegerana kw'ibisigazwa byazamutse mu kirere ubwo imibumbe ibiri yasekuranaga. Umunsi muri iki gihe yari amasaha 6 gusa. Umunsi wari muto cyane ugereranyije nuko uwo munsi ari amasaha 28, kuko isi yizengurukaga ku muvuduko ukabije. Mu myaka hagati ya miliyari 4 na miliyoni 100 na miliyari 3 na miliyoni 800, ibibuye byinshi cyane byagiye byisekura ku isi biteza ihindagurika mu kirere. Abahanga bamwe bavuga ko muri iki gihe ku isi habonekaga amazi y'inyanja, nubwo ubushyuhe bwari hejuru cyane. Hari inyandiko zimwe zivuga ko kimwe mu kibuye cyaguye ku isi aricyo cyazanye ibitonyanga by'amazi, bituma 1/2 cy'isi kiba amazi. Mu myaka miliyari 3 na miliyoni 800 ubwo ibibuye byari birangije kwisekura ku isi, ubushyuhe bwagiye bugabanuka cyane. Gusa ubuzima muri iki gihe ntibwashobokaga kuko isi nta mwuka duhumeka ari wo oxygen wari uhari, kandi ikirere ntabwo cyagiraga ozone layer, akayunguruzo k'imirasire y'izuba ari yihagarika imirasire y'izuba yangiza. Nitwibagiwe ko hari amagufwa yavumbuwe byagaragaye ko amaze imyaka isaga miliyari 3 na miliyoni 500. Ibi bitwereka ko ubuzima ku isi bushobora kuba bwaratangiye imbere cyane birenze uko tubitekereza. Bitwereka ko hashobora kuba hakiri urugendo mu bumenyi bw'amateka y'isi ku bahanga. Ahagana mu myaka miliyari 3 na miliyoni 100 kugeza mu myaka miliyari 2 na miliyoni 800, isi yose yari irengewe n'amazi. Ubushyuhe bwabarirwaga hagati ya degrees Celsius 55 na 88. Nubwo byari bimeze gutya, nta buzima bwashobokaga. Ahari ubutaka, hari ibirunga byarukaga kandi bikiyongera umunsi ku wundi.
umunsi wagendaga wiyongera. Mu myaka miliyari 2 na miliyoni 500 umugabane wa mbere munini warikoze ku isi. Mu myaka miliyari 1 na miliyoni 500 umunsi wari umaze kugera ku masaha 16. Ibinyabuzima byari bitari byatangira kubaho. Hashize hafi imyaka miliyoni 400 bitewe n'ihindagurika mu nda y'isi havutse undi mugabane munini mushya witwa Rodinia. Nyuma gato havuka undi witwa Pangaea. Inyandiko zamenyekanye cyane nka Small Ball Theory mu myaka miliyoni 650 ishize isi yari igizwe n'urubura gusa. Abahanga bavuga ko buri kimwe ku isi cyari kirengewe n'urubura. Ibirunga byasukaga carbon dioxide mu kirere gake gake biza gutuma urubura rutangira gushonga. Ihindagurika mu kirere n'ishonga ry'urubura byatumye habaho oxygen, ari umwuka waburaga ngo ibinyabuzima bibeho. Ibi bituma isi, umubumbe dutuye, uhinduka byiteka. Mu myaka miliyoni 541 ikizwe nka Cambrian explosion cyarabaye. Ubushyuhe bwageze kuri °C 30, ingano y'umwuka wa oxygen irazamuka cyane bitewe n'ibinyabuzima byariho. Ibinyabuzima byakomeje kwiyongera kugeza ubwo bimwe byatangiye kugira amagufa kugira ngo bibashe kurwanya n'ibindi. Abahanga bagaragaza ko inyamaswa nyinshi za kera zabayeho muri iki gihe. Amasaha y'umunsi yarazamutse agera ku masaha 22. Mu myaka miliyoni 450 ibihingwa n'inyamaswa byatangiye kwigarurira ubutaka bw'isi. Mu myaka miliyoni 419 agakoko ka mbere kagaragaye ku isi. Mu myaka miliyoni 300 imigabane 7 ntabwo yariho. Hariho umugabane umwe gusa witwa Pangaea wari ukikijwe n'inyanja imwe yitwa Panthalassa. Iki gihe udukoko, inyamaswa n'ibimera byari bimaze kwigarurira umubumbe. Mu myaka miliyoni 250 ishize habaye ikizwe nka Permian Triassic extinction. Hapfa 93% by'ibinyabuzima byo mu mazi na 73% by'ibinyabuzima byo ku butaka. Nyuma y'imyaka miliyoni 200 Pangaea yigabuyemo kabiri, havamo Gondwana na Laurasia. Sibyo gusa kuko muri iki gihe inyamaswa za dinosaurs zari zimaze kwigarurira isi. Dinosaurs zigaruriye umubumbe mu gihe cy'imyaka miliyoni 160 kugeza ubwo mu myaka miliyoni 35 n'ibihumbi 500 zazimiye ku isi mu kizwi nka KT extinction. Hari inyandiko zimwe zivuga ko ikibuye kinini cyazengurukaga mu kirere kikubise ku isi biteza ubushyuhe n'imiyaga by'akataraboneka. Ihindagurika mu iruka ry'ibirunga n'ihindagurika mu kirere bituma 75% by'inyamaswa ku isi bizimira, ari nabwo dinosaurs zazimiye. Ukwigarurira isi kw'inyamaswa za dinosaurs kwajyanaga n'ihindagurika ry'imigabane ku isi. Haza gukorwa imigabane 7 ariyo dutuyeho. Inyamaswa zakomeje guhindagurika cyane kugeza ubwo ikiremwa muntu cyaje kwigarurira isi. Ariko uburyo ikiremwa muntu cyaje kwigarurira isi mu bindi binyabuzima nibyo tuzakora hindi video butaha. Ushobora kwibaza uti ese mbere ya Big Bang, mbere y'igihe science ivuga ko igisa nk'agacu katuritse hariho iki? Ese niki cyateye guturika ari byo byitwa intangiriro y'isanzure n'igihe? Kubera ko science ivuga ko ubusa budatanga ubusa, biroroshye ko nawe wakumva ko hari icyabanje cyateye kubaho kwa Big Bang. Iyo ni topic tuzakoraho kwayo muri video itaha. Muri iyi video Menya TV twahisemo kugarukira ku gisubizo cyatanzwe na Stephen Hawking muri interview yakoze muri 2018, aho yagize ati nta busobanuro wabona mu kwibaza ibyabaye mbere ya Big Bang kuko aribwo igihe n'isanzure byatangiye. Ni nko kwibaza ibibera mu majyepfo y'amajyepfo. Niba nawe wifuza kumenya ibyariho mbere y'uko ako gacu gato katuritse kagatanga isanzure n'ibiriho, Menya TV twaguhitiramo ko ubanza kureba video ubuhanga utigeze wumva bugwishurira ibyo utamenye muri science. Ibi byose ubisanga kuri YouTube channel yacu Menya TV. Niba uri mushya kanda subscribe kuri YouTube channel yacu Menya TV, ugume ku ruhande rukungura ubwenge buri munsi.